Neotkrivena Srbija o srpskom kulturnom nasleđu naziv je predavanja koje je na engleskom jeziku održao pisac Vladimir Pištalo u Biblioteci grada Beograda. Predavanje je organizovano za diplomate i strance koji žive u Beogradu. Kao istoričar, profesor na Beker koledžu i pisac brojnih romana, priče i eseja o Nikoli Tesli, Ivi Andriću, istoriji Beograda i srpskoj baštini, Vladimir Pištalo posvećeno se bavi ovom tematikom i vodi publiku na uzbudljivo putovanje kroz manje poznatu kulturnu istoriju Srbije. O srpskoj kulturi i baštini već je govorio i u Biblioteci Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Ne možete da ispričate sada 2000 godina Balkana i srpske istorije za pola sata, što ja kao nameravam da uradim, nego možete se dotaći nekih metafora, nekih važnih ljudi kao što je grad Beograd, kao što je Balkan sam, koji je prostor između Konstantinopolja i Venecije, na primer, kao što je Nikola Tesla jedini čovjek koji je stvarao munje, kao što je taj simbol mosta kod Andrića koji u stvari izražava ono što je najinteresantnije u srpskoj kulturi na Balkanu, a to je ta dvojnost. Neotkrivena Srbija je dinamično i poučno predavanje u kome može uživati svako, oni koji poznaju ili se tek susreću sa srpskom kulturom i istorijom. Koncept je da istakne neke od tih neotkrivenih strana Srbije. A zapravo naše ogromno nasleđe je neotkriveno i za nas same, a kamoli za ljude izvan Srbije. Kroz kulturu se upoznajemo, moto je s kojim je počela saradnja i serija predavanja.